Lona nguroom 159 lapho kwaboshwa khona abasolwa abayisikhombisa becala leGrinder app. Uma nje ungena ngaphakathi ukhangwa ubuxhaxhaxa bamanzi phansi. Yilo igumbi leli lapho umfundi waseWits athunjwa khona insuku impela. Wayeboshelwe kulombhede weinsimbi. Babenjani abasolwa ababoshwa lapha? Bebona abantu ngathi bangcono kodwa ngibe ngingabazi impilo yabo ebeyiphila ngoba phela ngeke ngibazi ukuthi baphila impilo ngoba phela ngibabona bebusuku bengalali beshaya inyama mawathiwa baxabana bengani bakhozi betana endlini beshayana nami indaba bengayingeni dala kuthunjelwa abantu endlini wangathi wena khona uzongitshela wona ngizokubiza thola isikhathi ngizokubiza baba akukho esikwaziyo ngoba liba ngilaphandle ngiyasebenzela nje anginake lokho angithi uthi lapha uyasho uyavuka bexatshana endlini baba okwenziwa khehla mama mehlala abantu bendawonye ungabazi ngeke ukhona ukuba lokho asingelele emkamelweni bahlala nje bodwa nabahlala emkamelweni ungehlala emkamelweni abana yini ukhona futhi umdala wena afana ngicabana ukuthi ungangisheli thuze abantu bazofaka lendlu abona baba asikwazi lokho ukuthi nonke sihlukene asihlangana emakamelweni nesitana kitchen kuphela. Leli gumbi selokulasala kanje emva kokuboshwa kwabasolwa. Nasi isombululo ngaleli gumbi. Baba ozala ngizocela kuwe konke nje esikwenzayo sizocela kuwe yonke into ukuthi baba la usize la asifuni umuntu owangaphandle lapha mawumuntu bengana nomuntu la sikwazi ukubona bona abantu behamba bebaningi ngathi baba baningi nje uthunjiwe lo muntu futhi nemoto phela ziyangena la mhlawumbe bamfaka befike emhlise lapha abombeka phezulu ngiyathola ukuthi akuqali ngalo mntwana ukufaka igebengu kule yandla engathi zike zangena nakuqala angathi wesifona namhlanje mangizokushiya bengena lapha kule yandla abantu bakhona manje ngizambula la yakhona mhlawumbe ngizonivala ngizobona uzokwenza kanjani ngoba ngiyathola bakhona bafikayo abanye lapha kuthiwa bafika abanye bezolala phakathi kule yandla. Lesi sehlo sabathusa kakhulu abantu abahlala lapha. Isixazululo ukuthi ilandlu leni yavalwa noma ikavalwa asikatholakali kodwa umkhulu ngoba indlu yayazi umuntu esimthembile ende futhi umuntu esimthembe ngolokuthi siyamthemba yabona umkhulu uzobona ukuthi wenza njani ngoba manje kunabantu abahlala lapha abadala kodwa mina ngibone abantu abathatha abadala ngoba ngithema ngiyibheka indlu ngabona ukuthi indlu engathembakala ukuthi noma ungena kuyigazi liyashuqa manje akufuneka ukuthi ungene endlini kanjalo bafowethu cha lokhu ungidumazi nami bengiqala ukubona nje landlu ukuthi leyana inobugebengu phakathi. Leli cala leGrinder app lizobuyela enkantolo yamantshi yaseGoli ngoLwesibili oluzayo.